Ai, que bonito. Arranca aqui, Dulce, arranca. Arranca. Puxa. Deixa eu brincar com o papel, né? Já? Ela quer comer. Parece. Tá esse agora, Dulce. Rasga esse. A minha rasgou tudo. Rasgou todo. E... Ah, bebê. O que faz? Não sei. Dulce. Vira aqui. Tá esse outro. Tá. Ó, rasga aqui, ó. Tá, rasga. Rasga. Roupa. Tá. Rasga. Abre. Roupa. Eu sabia que é roupa. Eu sabia. Ela quer um doce para comer. ¿Cuál fue el que era, Pis? ¿Qué salió? ¿No? ¿Por qué salió fuera? I don't know. I just didn't want to play Mario anymore. Which one did I tell you to open it? Huh? Which one was it? I was playing Mario, but I was so tired of playing that thing. But actually, that level, I didn't know that levels could take a long time. But let's do like a different place. Não. Aqui, Dulce. Vem aqui. Aqui. You wanna be the player? Tá, João Pedro. Tá, Dulce. Tá. Tá, João Pedro. Ei, João Pedro. Tá pra você. Tá, João Pedro, pra você. Ei. Oh, fresh. There are other different kind of Mario. Dulce. Olha aqui. Yeah, there's Ei. Mario. More Mario. Ei. More Mario. You press the Mario, Daddy. There's more Marios now? Yeah, but there's a bunch of Marios that I don't know which one it would be. There's also Mario Kart 2. No, I mean Mario Kart 7. Or actually, I like the